Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević u Starom dvoru primio je čelnike ABA lige, kao i predstavnike sve 4 ekipe završnog turnira Final Fora. Čast je biti u društvu najboljih, a vi to svakako jeste, s obzirom na to da ste stigli do same završnice jedne od najjačih liga koje se igraju u Evropi, rekao je Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine grada Beograda. Da ćemo zajedno u Beogradu imati jedan veliki spektakl. Roman Lisac, generalni menadžer u ime Jadranske lige, zahvalio je gradskim i republičkim vlastima što su prepoznali značaj ovog turnira. Nama je vrlo drago i ja bi svima zahvalio, mi smo 3. put tu i moji prijatelji i kolege smo sigurno bili uvijek lepo ugošćeni tu i doživljava se velika košarka u Beogradu i da pošaljemo jedan odličan mesidž u Europu o jednoj velikoj košarkaškoj sredini celog regiona. Finalna utakmica ovog turnira igra se večeras od 20 časova u Beogradskoj areni.